Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Mentakasngi nagaliang jongi ka Meghalaya SSE School Association Central Body ngiwan hang ni ban pensyai sya baro ki nohikai SSE hapo jela Meghalaya kumba pila tibhi hagini ki menaik baladep nilai rai kumto bangin ai pressure ya ka Sorkar bakan wanra ya ka policy decision nakabanta ban Skhim ni ban organize ya ka service jongi kinohikai SSE hapo jela Meghalaya. Kanong rim ka bana kaliang jongi ka Meghalaya SSE School Association ni Skhim ya kani karai. Kadai halor ka jing Shimrai jong ka Cabinet Committee on Economic Affairs jong ka Sorkar India. Kabalong chairman da Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Hakaba hakasauterik jong ubnai August. Arhajar arpaway. Nakaliang jong kani ka committee kala Skhim ya karai but kala approve ro nakabentaban extend ya kani ka Skhim Samagra Shiksha Abhiyan nabenta Sansnem with effective from 1st April 2021 till 31st March 2026. Te nalor kani nakaliang jong Kamal Gandhi ubadai under secretary jong ka Sorkar India Ministry of Education haka handrutrik jong ubnai August arhajar phuwei la ulapha ya ka chithi sha baro ki is secretary jong ki states but union territories jong ka tanat puli puthi nakabenta ban pentip syaki ba ka Sorkar India lengba ka Cabinet Committee on Economic Affairs kala Skhim ya karai ban extend ya kani ka Skhim Samagra Shiksha Abhiyan haki sansnem ki bansawan kabamud with effective from 1st April 2021 till 31st March 2026. Tinalor kani kila pha biang sakaway ka shithi haka country trik jong nai August arhajar phaway ya kabala pha da umanish god ubadai u joint secretary jong ka Ministry of Education Government of India shabaro ki secretary ba jong ki states but union territories hapori India bala pentip syaki ba yakani ka scheme la extend for another 5 years kumba mentan with effective from 1st April 2021 till 31st March 2026 nalor kani kila solang ro hang tu kila phalang ro yakani ka guidelines ka ba thamai mo ka new intervention ka ba kila phalang syaki kini ka new financial norms ka ba kiong khnang ba kini ki jella hapori India kintip ba kumno banchna ya ka budget lani ya ka plan jongki nagbanta kani ka sansnem ka bansawan kabut hapo ini ipor between the 1st April 2021 till 31st March 2026 namar ka hakato ka guidelines kila patay sai hangto in clear ba ki haban board strictly katkum katoka financial norms. Tihabangi pai siya kani ka financial support na banta jongi ki inohika SSE mo ka jing support hakabay day bat ka jing siya katulob jongi nakaliang jong ka Government of India hakani ka new financial norms kala kren shai hangto ba nalor bala don lupa kani ka cupping norms house name arjar khatpra ka Government of India kala wanra ya ka policy ka bathamai kala khati lani kala wanra ya ka cupping norms hakaba kam ai shu kumba day ban ai henry ka ai tang khasan hajar yo lower primary but arpo hajar yo upper primary ya ka jing pendap pisa tinalor kata ka tulop ke batam day ban bon da ka state government tinalor kani ka cupping norms hakani ka financial norms ke batamai kebala approve da ka Cabinet Committee on Economic Affairs jong ka Sorkar India haka sautrik jong bnai August arajar pawai hangni kala kren shai ba ya ka tulop jong kinong hikai SSA kanom ai show as per sanction post Henry kan shulong bay tang kum kalomsom gran. Kan shulong tang kalomsom gran. Kam day shu kum ka sanction post. Kum bala ay hakini kisnem ki bala deb syadin. But nalor nang ta kan reduce ya ka percentage 55% every year. Terdangi kren na do usnem arhajar phoway arja phoar
Haduh menta ka bangai layai menta arja pusau arjusan menta usnem ka jingira pisa na ka Sorkar India kalong prapusan persen but katsan persen day ban bon na ka state government hakabai day ban siu tulob yang ikinohi ka SSA but hakani ka financial year ka ban sawan arpusan arpun riu ka jingira pisa na ka government of India kan day henyo persen but arpusan persen pat day ban bon na ka state government tiladang ipej ya kani ka percentage kat banang mi kisngi kadang reduce. Ti kumba kala pa ya kini chiti sya baro ki state hapori India ba ka Sorkar India kala aya ka jing menjur ban continue ya kani ka scheme till 31st March 2026. Today halor ini inong rim bangi na kaliang jong ka Meghalaya SSE School Association ngila sengkhia ya kani ka kam na marhabangi ngila one tour shikiwai ki state ngila yoi kila adep shim ya ka policy decision kumno ban Skhim ya ka service jong no hikai SSA. Tetapi ong kum kanuksa kum Assam kila le, Manipur lale, Nagaland lale, Tripura lale, Mizoram lale, bat kum ta terder. Henry ka basa hapo North Eastern State ka de satang ka jela Meghalaya jong ik badang sa Haduh menta ka bam ka ba klem pat wanra ya ka ni ka policy ban Skhim ya ka service jong kino hikai SSA. Pi ladangin kren mo nadu bas dang ka ni ka ching pentri kam ya ka scheme SSA hapo Meghalaya kalong kurmar pha. Kamdon kata ka polisi ka bajanai kumno ban pentre kam ya kani ka scheme SSA. But Haduh mentaro kani ka polisi ka balong pakan mata ban pentre kam ya kani ka scheme SSA hapo jela Meghalaya kampat don. Dai halor ini inong rim ngi na kaliang jong ka Meghalaya SSE School Association haka Tarik jong ubnai Oktober ahja posau haka jingilang ka balalong hamadan student daka wei ka sur rengkat bat ki hajar ngut kino hika SSE ngila shim ya karai. Bangin penbor ya ka Sorkar bakan wanra ya ka polisi kumno ban Skhim ya ka service jongi kino hikai SSA hachwa jong ka 31st March 2026. Namar ngimla ban tip yo ba ka central government kam extension yo kala kut na ka kut kum to claim polisi shanongin lay pi hoy directly kan kata ya ki hajar sans pa sa phuwai ngut kino hikai SSA. Handai ladangi on indirectly pat kani ka kata ya ka livelihood jong ki thousands and thousands of livelihood. Mangila ba no Haduh life ho 10,000 ka kata ya ka jingim. Tipi nagata daw ngi ngokya na kaliang jong association nagata daw ngila shim ya karai ban ai pressure ya ka Sorkar bakan wanra kloy ya kanika policy khnang bala da kut kanika ondala poi kanika 31st March 2026 ka service jongi kino hika SSA kala long secured. Kumbangan ai nuksa sa ka eka baja yo food teachers. Hadin ba ka central government kala identify ba peleng ha Meghalaya haka jaka ban thungkam ha upper primary laingut ki apoy no hikai. Samut kabalong against ya ka norms, it is a violation. Tika ay kabadya ka ong house nim arajar shipho bangin ai financial support shu ya to u additional teachers biba pitung. Tika ay kabadya ha ka to kapor ngi ya kenmao ba nakaliang jong government kala shim ya decision ban terminate yo 4 teachers. Tinakaliang jong ik association ha ka to kapor ngi la yengrang ba ngi la kren bat ka government ba ong ba kumno pin should terminate yo no hikai. It is not his fault. Mo kam ka fault jong no hikai. Handai ka fault jong ka government namar ba ki claim don kata ka policy ka bapaka ban pentri kam ya kaneka scheme SSA na lor kataro ki claim board renti ya ki guidelines ki ba ai na ka government of India. Te ha ka to ka poda ka jingi kren bat ka association na kaliang jong ka government kala penne biang ya uni no hikai extra ngila ban uni no hikai basaw pakila thung ha ka kala ingut kila thung sangut bat ki mi uni ukerteng food teachers. Pi ti ngi ngila yo ilupa ya kani ka eka banjia na takadaw ngi dakaway ka sur ko mo mani ngila shim ya karai ban penbor ya ka Sorkar bala kumno hachwa jong ka 31st March 2026 kadai ban wanra ya kani ka policy ban Skhim ya ka service jong kino hikai SSA lani ban regularize ya ka service jong kino hikai SSA hapo jela Meghalaya kumbalale shakiway ki state hapo ri India hakabay day bat ka jingkren jong u honorable education minister rakam isang mamo ngilayo iya ka press statement na kaliang jong u hakabana kaliang jong uru ula kubur ya kani ba kadon kata ka jing pentri kam bakla ya kani ka scheme SSA kiway ki state ki pentri kam katkum ga guidelines kat ba hastit jongi kalong fair na kiway pat ki state Tebat nakaliang jong ula ongro hangto ba at the end of the day lada kasange no kani ka financial support na government of India ka state government kahab kamdon lan don lenti kahaban shim hiya kini kino hika SSA handai ban shushim kum to umla ka eka bakwa don kam menta ban wanra shwaya ita i policy kumno ban observe yaki support education department lani kumno ban secure ya ka service jong no hika SSA lani kumno ban regularize ya ka service jong no hika SSA ka don kam menta ya ka policy ka bapaka
Te ngilayo iba nakaliang jong education minister ula kubur ya kani but ula ongro ba the government kalong very serious hakabai de but kani ka issue kalong very positive bakan wat ya kita kilat kelenti kumno ban wan ra ya kani ka polisi tengah kuat chung ban supen kan mau biang hang ne ba hak jingi kendo jongi bad u honorable chief minister sa konra sangma haka arpo Tarik jong benai Oktober hang te potura nakaliang jong iri ila kubur ya kani ba hakipor badang sedang pentrikam ya kani ka Skhim SSE Hajala Meghalaya ka state jongi kala kum pentrikam bakla ya kani ka Skhim tena kaliang jongi ila ong ba to whom we will blame mo at the end of the day it is the government who is responsible for this that the government is government that then ka government ka bala adep ro ka Sorkar ka government ka bamentar ka Sorkar he ngimla ban ong da kumway tena kaliang jongi ila ong ba yakino hikai ngimblem yakino hikai namarkan ni ka problems day ba create hi da ka government it is the government who will solve this problem tinakaliang jong uru ula yatho ingi ba ka government menta kala shimkhia bhaba nakaliang jong uru personally ula intervene yakani ka mata thik pathik ula pha yak education department bakin frame yakani ki recommendations nakaliang jong ki but ula ongro yangi ba kan sadon biang ka jingi kendo Pdeng jongi bat ka Sorkar khnang bangin ya thir ya tai biang ya kani kamat hachwa ba ka Sorkar kan chim ya ka final call hakabai dei bat wanra ya ka policy nagabanta ban regularize ya ka service jong kinoi ka SC समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है जिसकी मैं दोहराता हूं 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दायरे को बढ़ाते हुए इस योजना को लिया गया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG गोल फॉर एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है। यूनिवर्सल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको NEP में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ऐसे सारे कई विषय को उल्लेख किया गया था।